سرسنگامشته نور سوزان تو بانی که evde radyoya denge gele. رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجه ایرو 16 نیسان 2025 چهارشنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 hemen uçağın dınava rojede peşkeş bikin despek çenser uçağın Dimenen nuyen çalaken gerleyen Kurdistan'ı hatve şandın eriş tudumun Hükümeta Danimarka'yı peşkili da peyvajıya Riskalı Serjana Sırı Süreye önder devam dike Oza Yusuf dest şankir ku destura bingena heteşe ve hükümet adem ki demokratik nine. Dubareden başkodarın hejen dest bi berfiriyan uçen xwedikin dimenen nuyen çalaken gerilayen netice erişan hat weşandın. Jiyeke adarı uvir ve gerilayen azadiya Kurdistan'ı liser biryara PKK'de pozisyon agirbest edene. Le pişti agirbest hat ragihandın arteşa Türkada girker erişen xoye netice kaden gerila zedetir kirin. Gerila lidici van erişan çalakiyen bersi dahin ele dardıkın. Gerila TV dimene du çalakiyen desverdare yen yekiniyen şehit ahin muş weşan. Dimene peşi 12 Nisan jikada berxedan yaser gele herema zapeya. Yekiniya şehit ahin muş biduruna ke kamikaze dikeve bareki arteşa Türkulu vasayete ke zırhı dıxe. Dimene çalakiya duyemin ji 13 Nisan jikada berxedan yale gire bahar hatiye kayıt kirin. Levirci tangeke ku bombe le tünel u çeperen gerila divarine jali yekiniya şehit ahin muş te imha kirin. HPG erişen arteşa Türk dudumun navenda ragihandunu çepemeniya HPG tekildarı erişen arteşa Türkada girkeru bersiva hezen gerila ev hurguli parvekirin. Erişen ku arteşa Türkada girkeru balafre şerpek ani uhaye. 14 Nisan'e kada berxedana ya gire bahar aherama şehit delil arojavay zape se caran bu balafre şer hat bombe baran kirin. Erişen ku arteşa Türkada girker biçeken giran topu obusan pekani. 13 14 Nisan'e kadem berxedana yen Berezine u Lolan eherema xakurke heftu nehcaran Qadin gire Reşid, Dereşe, Müje, Girgeşe, gire Zengil, Haftabağ, Zevke u gire kun en herema gare 287 caran qada berxedana ya gire bahar u gire Ahmediye ye herema şehit delil aroja vayzape 639 caran u qada berxedana ya şelaze seremetina u 5 iliya metinaye 462 caran begişti 1513 caran biçeken giran topu obusan hatın bomba baran kirin desverdana hezerme yaledici erişan u haye 14 Nisan de saat 11:05 handelici tünelin berxedana yen qada berxedana ya gire bahar aherama şehit delil arojavay zape be armanca erişe drone ke hateşandın hezermeni yeja asare biçeken ferdi drone xistine xware HPG gerilayen şehit Monzur Erdal Uçiyager bir ani Navenda ragandun çepemeniye ya HPG da xiyaniyak neviski da ugot Militanın apoyen heşa u hevreye me Monzur Serhet Erdal Reşo u Çiyager Dicle 22/2024 ledeji erişen dijmen al ser herema zape heta nefes xoya davi be fedayane le berxedan u şehit bun. De daxyani de eftişi hatın diyar kirin. Hevreyin me le serxeta fedayitiye heta nefes xoya davi le berxedan u de nava şert u mercen heri zehmette gerilati kirin. به برخودن آخوه تزاد تکنچونه یا میلیتانیا آپوی اثبات جهان همویان کرن تبی که دولت آترگا دا گرکر تقمنین خدخکری و گازین کیمیوی بکار آنین تکچو گریلا هم ده تیمن به تفگرین آرازی و هم جی ده تونلن شرده پرفورمانس نشانده دوان کاران همویان ده او هورین ما خودی کدکه مزن بون هورین ما منظور اردال و چیاگر جت وظیفه خوانادان پاش و همو هولدان دجمن پوچ کرن به پسپوریا خو یاد شر و تاکتیک اندمه ده و به هورتین خو ین خورت ناوین خو لدیرو کاتا کوشینا مدن وساندن
هفرین ما پارازوان خورد این جیانا پککی بون نرخین آزادی دبن هر شرط و مرجان ده پاراستن و جمش وبتارین خواره میراته که تکوشینه یا مزن هشتن ام جی وکه هفرین وان دیار دکن که امی هر تم تکوشینه هفرین خواه منظور اردالو چی اگر جخواره بکن ریبر و سوز دادن که بیرانین اوان لکردستان آزاد بدن جین بوان هستان دسری ده مالبات ایوان هیجا ام جی گل کردستان یه ولات پاریس را سرساقیت خوازن آگاهی درباره ناسنامه این گریلای شهید به رنگینه ابراهیم چیدم به ناسناف منظور سرحد ناو دایک رمزیه ناو باف ماشالله لوانش دایک بویه ده 22 تیر ماه 2024 ده لزاپ شهید بو سرحد آکچن به ناسناف اردال رشو ناو دایک و جیه ناو باف عمر لمردینش دایک بویه ده 22 تیر ماه 2024 ده لزاپ شهید بو ابراهیم مهو به ناسناف چیاگر دیجله ناو دایک سلطان ناو باف جمال لکوبان اجدایک بویه ده 22 تیر ماه 2024 ده لزاپ شهید بو Hükümet Danimarka'yı bağlayıcı eşkere pişkiriye de peyvajı berdevke Federasyona Komaleyen Kurt en Danimarka'ya fey Kurt شورش بلیکان نامه وکیلی وزیر دانمارک مت فرندرز و وزیر کار در و لارس کوک روس مسره شانت وزارت کار در و دانمارک لسر ناوی سرک وزیر و وزارت کار در و برسف دانامه بردف که فیت کرده دنامه ده و هات کوتون وزارت کار در و دانمارک گشتان ترکیه جنیز و دشوپینه گاوین جبو بداویکنا ناکوکی نابرا PKK و دولت ترک ارنی پیشوازی دکه دوی دولت ترک erken خوی نام تیویل کی پیکان مافه مروان او سروری حقوقی بجیپینه ته هفکرین کو هر دو عالی و درفت باش بنرخینن او جبو لهفکرنا آشتی و دموکراتیک گاوین بربچا باویجن دانمارک و یکیتی اروپایی به اشکره پشکریه ددن پیواجویه Devlet Bahçeli bu süreye önder şifayı xeyri xwesero ke giştiya MHP Devlet Bahçeli bu agahi der hak rewşa tendürüstiya endam şande İmraliya Dem Partiye ur seruk vekili meclisi sırı süreye önder ku kriza derbaskir bigirel pişişkenvi u vekili Dem Partiye vane Pervin Buldan geriya Bahçeli ku Pervin Buldan geriya u şifayı xeyri xwez de heman demeteli pişişkenle xweçxane geriya u der hak rewşa tendürüstiya önder de agahistan her vuha seruke gişe CHP Özgür Özelci Diyarkerko Evruşa tendürüstü yasırı süreye önder Jinez ve Dışopinin. Özel de peyama koya ser hesaba X'de şifaya xerej bu önder xwest ugut Emruşa sırı süreye önder Jinez ve Dışopinin. Hevidarım demek ki beriya demek ki baş bir belli peyvira xo vegere u xabata koyaş bu ağaçtı yaş bu herkesi bedomine. Seruke teşkilata istihbarata neteveyi MİT İbrahim Kalınji çu serdana nehoşxane önder LT tedavi kirin. Kalın ji geça önder u birayê wî re ji bo önder silametî xwest. Seher sarı çiçek gut ez dixwazim rêberapo bibînim rêberapo di Sûyekê adarê de bi boniya cejna Ramazanê bi birayê xwe Mehmet Öcalan û biraziyê xwe Ömer Öcalan re hevdîtin kiribû divê hevdîtinê de rêberapo ji hin malbatan re silav şandin malbata sarı çiçek ji yek ji van malbataya malbata sarı çiçek li taxa cebînê dijî Cibine bere gundeke Ermeniyan bu nahajere dibêjin Saylakaya malbata sarı çiçek konağın despeke yen tekoşina azadiye de cih girtiye u berdelen girandaye rêberapo beşeke zarukatiya xwe malbata sarı çiçek re derbaskiriye yek jiwan kesen ku her izede dema xwe bi rêber apore derbaskiriye seher sarı çiçek a sedu yek saliye seher dayika heval rêber apo Hüseyin sarı çiçeğe seher sarı çiçek her çıkar jiber nexweşiye Alzheimer'e gelekti Ştan jibir bikeji her jidema bahsa rêber apo dikin dibêje kurê min apoye seher sarı çiçek diyarkir ku dema silava rêber apo gîştiye ve ev gelekê xweş bûye û ha dibêje dema apo dihat gundê me serê sibê ciwanan kom dikir danî mala me û heta êvarê bi wan re daxivî wê deme hin rêxistinek ava nebûbû berê di her hevdîtinê de silav dişand me qet jibîr nekiriye me pir jî hez dikir seher sarı çiçek anî ziman ku tizbiya rêber apo jê çekiriye hilaniye û xwest êdî azad bibe û wî bi demil dest bibîne.
اندام شانده امرالی آریکار سروک کمدن پارتی گلستان کلچ کوچیت و سزای تمری و به وزیر دادره هفدیتیره بکن گلستان کلچ کوچیت دربار هفدیتینه دا آخوی گود هرکز لبنده پیکاننا چاری سرو آشتی که ماینده رایا گشتی یا هندر و در و پیشکتنان دشوپینه جبوک و پیواجو باش بره و بچه دوی شرط و مرجن ریبر عبدالله اوجالان وره باشگرن هر وها کوچی دست شاکر کو خلا دویمن او گرین کو هرتنا قانونیه او گود امه به وزیر دادره و مجاره باخ و لگیرتگان به صدان گرتیل نخوشنه بردان امروان کو سهودو ساسو 3 سالان گرتگی هن جدانه hatire girtin astayındike lگirتگان به پکرین جدی هنه گرتی نایم بردان ایفتنه به کماسیان مکانیزم نایه و گوتن هلوست کیفی او قلسی هیه ev kiryar teval peşya çare seriye astenge deve deslatari ciddi neziki be u demil des gavan bavişe Komave cejna çarşamba sor pirus kir komave bidakuyane ke cejna çarşamba Suriye civak ezdi pirus kir komave go çarşamba sur be hazar asalete pirus kirin ev cejin devlemendiya çandi oliya gelen kadimiyen Mezopotamya'ya ev cejin tevataya çarxa junu ve zayine aşti hevgirtin jiyana bakteriye ve serdema ku giringiya rezgirtina jihev azadiya baveri u pekatiya bıçandi ya dınabera civakan de eme hezedetir tevkariya çan deme ya çarşama sor bikin. Rojnameye Arabiye İru Mijarin Sereki parvekirin bevereye. Rojevên rojnameyên Erebî Rojnameya El Nehar têkildarî Metirsiyen Ewropa ku şerrekî top yekûn bi Rûsyayê re çêbibe nûçeyek weşand û dibêje Rojnameya El Nehar derbarê senaryoyên êrişên muhtemel yên Rûsyayê de cih daya nirxandinên pisporên leşkerî û dibêje dibe ku êrişên hîbrid dagirkirina sînorkî axa NATOyê armançkirina bi nesaziyên krîtîk êrişên sîber bin. Dezgeha istihbarata derve ya Almanya û hêzên çekdariyên Almanyayê jî pisporan piştrast kirin ku metirsiya êrişa Rûsyayê ya li ser xaka NATOyê ji her demê zêdetir heye. Ev yek jî tirsa ji aloziyeke nû zêde dike. Rojname herî da wî dibêje, divê Ewropa di her warî de hêza xwe ya parastinê pêş bixe, hejmara hêzên NATOyê zêde bike. Pergala parastina sîber pêş bixe, da ku karibe li hemberî êrişên muhtemel yên Rûsyayê raweste. Rojnameya El Erebî jî derbarê têkiliyên Tirkiye û İsraîlê de nûçeyek weşandiye û dibêje Amerîka bi armanca aramîkirina aloziya di navbera Tirkiye û İsraîlê de nava hewildanan daye. Bi taybetî derbarê Sûriyê de pirsên li ser siberoja têkiliyên her du welatan radiweste. Lê İsraîl di nava du dulyan de ye û dibêje İran dixwaze bi riya têkiliyên Tirkiye re li Sûriyê bandora xwe zêde bike. Ev jî nayê qebûl kirin. Eger pevçûnek di navbera Tirkiye û İsraîlê de çêbibe wê bandorê li Lubnan û tevaya herêmê bike. Rojnameya El Xelîc jî derbarê aloziya Amerîka û Çînê de nirxandinek kiriye û dibêje şerê Amerîka û Çînê her diçe gur dibe. Ev dikare nexşeya aboriya cîhanê bide guhertin. Çîn êdî xewek hêzek sereke ya hevrik dibîne û wisa dide nasîn. Ji bo bihêzkirina hevvediyên xwe yên herêmî jî kar dike. Belegotan jemenûçê nîro pêşkêşkirin ana xatirê we din baş. Pirtûka Amara Beşa çardemîn li do. Pirtûka Amara Beşa şeşemîn di do a. Ankara mîna birja diranên fîlan a Babilê ya heftê û du milek li derdora wê kom bibûn tebliğ bû. Kesî guhdarî kesî nedikir. Kesî dengê kesî nedibîst. Her yek bi zimanê xwe diaxivî û tevlihevî didomiya û diçû.
خمگینی ایشه ترسه داپوشی و بهیویدی خواه نابا دل رونشتوانین لانقره کو باجاروکه کی بچوک آ چولتری بو پیچا بو. جواک وکه بشین هجار دولمن تیر برچی جنرال لشکر افندی خدمتکار پاترون کارکر پفکت بو. هاو دگشگجاند و بلز جه هاو ودقتیا و خراجر و آلوزی دمشیا و دچو. بقاسی کراکو ده آخر ده هاتی گریدان آزادیا گل مخالفت کسان کدکارین کو دخبتین و عسکرین کو شردکرین نمابو. حق و حقوق آوان بقاسی وریسه به سنگکی به هاتی گریدان بو. پاشیان لگوری حوجه دارین خواه وریس دریش و کندکرن. هر تشت کتبو دوی منگه و لگور فرمان و تعلیماتا دمشیان. هر گو دچو جواکک تبلیهف خمگی